You should tell them, yeah, they can do this. Hadir ke jingjab la sha uwi samla hakamiet jong ka khalpra trik jumbang nakaliang ka seng kinong nya taksi kila penpau ku jing sngu bitar halor jing pen mensau jong uwi ki dekhot jongki uba kamai taksi khnai lat kumta habakran sikila pathai khubor nakaliang ka seng kinong nya taksi kila penpau ku jing sngu diaw ka bajur habasha thombor uni usamla hakaba kila ong balapalat khadar kenta nadu basha khta khti usamla andre hadu mata ompat shomladon ka jing simkhia nakaliang ka bor badai khmi ban kem yuruna rubaladon khti hakani ka kampen mensau susu kila ong balarak sorkar kamla ban kem no mardor yubadon kti khani ka kam nakaliang ka seng kinchim dakoi paksin jam kum kada ka jing persha ka seng kinong nya taksi kila pensange ya baro ki taksi bekamai khnai lat hakaba kimsim la ila satya ki kali ban kit di kanong le nyangwan Nailat. Buat kamay peniat persenjataan ya Pak peniat secara oi. Yes bro. Ini penerap yang tukar Punjabi. Tukar poyai. You should tell them, yeah, they can do this. It's not done. Nakaliang tinggi hi pesan adin mengilap budin taruh nang tagsang wan police station nakaliang ke bor ba dekri pau ba kirang tres sa ado ka manta ya kini gi rio kale ini kamsni ni itu yang laku no nada dei yo produk personal juga bani tang si tang apa iklim mat pakliat lala mantep kan bayi kini pakai timang mantep dan ini mantep hari nampak yang menginang tres yang menangwa ini ya kata semua tempiru aduh kemana ngintip lagi buat hok sisa lagi kemat kata ngintip dengan pesan minsuhum ya kini bentar bangin sesil bagi kata ke bawah kampung lada nak disebutkan sistem ini kan aku tahu sih menang nih poin resolusi lo menang ada kita yuk kem no ini sesuatu kata poin ada kita kamu sesimpan kecil sange kamai kamai sange nak lagi pesan Henry kita teman saudara kejongki nongnya tadi ni nak tahu bah jiksa nak tahu jiksa show untuk produk Islam nongnya tadi bajikan mitsi hang ni apa mana dikit hi dapat ramai ni pun pesan hi haji jiksa ni yang sistem bagi kita ni something apa nak yang pun dongi boleh boleh pokok nak layak dia nama masyarakat aku bagi sange bagi kamai tak mon layu tu tadi kan dapat bor di kemudian bagi ngirim lang di dari keluar berkaya akibat kini buat mereka dalam dari kementerian mobilitas yang mencapai asuransi yang yang mentahi insurans kalau itu bagi yang nginang wa jiwa cuci kalau ba tak kumno untuk nama ketinik CCTV kurang ni pok lain ada kamprekam Mali mencukukan ni, apa ni dijayai pakai respa, kecungi pakai tembak frame kayak misis. Kalau pakai musuh, tambah kiwan kita penapaan, nambah sulang kalau nak pendiam CCTV ni, jadi kekam hidup kita.
di katahi kadai ba nagliang jungihi ngila ay kata ka chicken talk kapat jong second charge ki ko sata ta bat ngasokman si kadai pada ru pamenin kasi nagliang ki isu central di ko ngiram jumpa lambok star mangan lawan lam I'm sim lang ini di sengin minyak kali dekat buka remon mo gimana lang kakadun bejuki bermuai pas sebentar sobat ba nagaliang jong iba cari presiden jong ka UHM tu iban ai tingwan tingriang nakwanta kan yo man kan no magdor ik dik breu ba be iri kam ko ya apa di oh ini ketika kalau nak siu jadi di balong kami gawe di kom tamru bahar bagi ki yang lu baca kompor di bar jelali kom tam jadi banyak tebi bagi di kompor di ai bapelingo ini kalau ba kum kaseng di barok gawe kada syash raki di kasih kharag jumi di beriu kejungi kejung bampor hadu kat menta tolak ikhar taru pala kan kami lagi beriu nurei raja pada kanu yu mender ni ko beri nyu trap jengi la kalong hakanu ke benta ane hakanu ke jaka tang po sikenta argenta lala yo no ban kami kita kidiu balik sniu lani ki bash rakni ki dai ke ba pesusi ni kalong ba ane ke department le si meta kalong ke benok siang le si lama kala shu control bet jaka cek beriu ke jongi dia kadi ka message ke police department nak kalian ke UHM ru ba lada kamla mat kem kumala bu por daga taxi association apa kejingalam jeung bajurwa lada kamla pan sim mardor pan sim kya mardor pan kem no idi dong le kam sniu pan ong no itek menderi do rakti beriu jongi ngiru nak kalian kaseng ya di kemon kejang ka station kene bat ngini don rikap na kalong kinu ki pentag ki ini don lang rikap lagi bat ngi ai museum ki ya ba ketang wai ngong ba kam tongsan kalong no alor kani ke jikamai bagi laju keren baca ajawa nak por macam ngimpat julio pada banya merjingut lang banya syong kaju kami sutang lagi telefon call nrei ai kani ke message kalong syaka discouncil namar kani teli ki taksi bodon hang ni lanya di mender bat ladon lalong terair untuk kerto kani ki taksi hang ni lagi mender di atkum kani ka an jong discouncil trading by non travel kadon hang tu ba yo kanu ka kamal trade du bar jela Deban yo yang trading license. Kada kalong ha local taxi udon ik local taxi, leni ki tourist taxi kali bagi kamai. Jadi ban yo yang trading license sampo ka discouncil. Bak kunjuri ki driver banyak belai ki kali jadi ban yo yang labor license. Kata kadi kowe ke ba discouncil lu kadi ban cimpian ni sekman. Amba ka boycott tang nak kalian ka association ni kini ba kamai di dekhar. Nandai kadi kalai tingko lang mentaru ka discouncil. Ba kadi ban pek perman mentah ka discouncil nang ni sekman. Lagi ginu ki kali jung di barjela bakal kamai di bar jelal ki bamdan ni labor license kini ban sange no ban sange no kamai hidu wat dia ki try kali bamdan ni trading license kata kadai ke kubur nak kalian kaseng jungi semua ka discouncil